Maharani Sudakshina sent Kaikha hambai tini chung Maharani amsayo gamari kamio sophaijak Maharani Sudakshina Devi ni mungui kaisa community hall Tangna ni Holong thai Kaikha or jaga phai sophaijak chini hoda okra khorong ni sophaijak Maharani Sudakshina brai bodol ni president secretary general secretary tei buboni adong song sophaijak chini em Komal koloi sophaijak zonal ni chairman joint chairman joto chini official staff rok sophaijak nahor mung kaisa no sung chini itihas sung bahike phainai generation rok no moi to khairunani tei chini culture tradition sung bahike promote khainani karon sung kwbangma cultural perform khaini bagoi chini hall kwrui naw kwrui chini amsayo bono nahoroi ni sung joto community no joma tianeng thung debor mang thung tripura riang oma haike chung alada community no chung community hall Tangna ni bagoi chini edition hoite chung rokha bumung bujani ja boroni musuktai khaikha molsong rok boroni aipa community hall banokha nini inpoi banokha sagma rok boroni banokha oma haike joto no jani ja history no tei buskango tobonani bagoi jani ja bumung roi borok community hall ni mung pharkha ge chung chini titi edition ni nahor mung omono je chini kmai thangjak laibuma rono chung kifilui toboi haini hai chung mui to khairoi chini generation no buskang agorunani tini chini fan shortage rang kwrui haifano chung chini tiprasani hamkhraini bagoi chung samung tangnai hingke puilao community base chung develop ma khainai karon chini community ro strong kwrui hingka hingke chung buskango agomaya khanai chung agiro nukjago chini hoda okrang thung nini moyal panchayeng thung loko chowdring thung asu belu rojaya gram panchayat ni village committee ni chairman member borono si belu rojago phiaba chung borono promote khaikha borono sonman rokha respect khaikha tabok chung je phajagao no chini hoda okra chini samajpati karbari phangkha borono chung buskango phrono roino je kunu samung kaha Tangnani ya priseu tini busung chini hoda okra rokno songwino chung oro jaga samung kaha Tangnani ya priseu total project cost hingkha 4 crore oro jaga 500 seated ni kaisa community helnai joto community ni bagoi ni 4 koti khe project cost ronjakha omo thaingkhe Maharani amsai ni gamari kami o jaga he jotona na khonumkha media songna chini program foundation stone laying ceremony day tini 2nd March 2026 जों tini chini oitihasik ni din tani humale chini wins ni bumangke Maharani Sudakshina buri bodol buni mungtui Maharani Sudakshina ni mungtui kaisa community hall जों malai jakha o community hall no जों tini stone kailai kimani din tini hangke जों o chini 500 seated je community hall mamani bangai chini Ttaadc songno belaiken hambai maya pharo जोंनो omo high kotor opportunity chini bongso hamkhrani bangai chini Maharani Sudakshina buri bodol songno chini buskang chini naharmung jemon education nanglanthung kok pirmung panda nanglanthung je kuno event जों khayani hingkhe जों u community hall no जों oroniwo जों অনুষ্ঠান rok जों easily babe जों khlaimana tui hage जोंनो yapharmani bangai belai belai khe hambai tei chini omo kaisa chini history omo kaisa chini omo laibumani bo kalaibo tani humale chini Maharani Sudakshina ni mungno naragani bangainya जों chini jomate hahodani theke जोंनो wins bo bumung rojakha tei boni mungno kusu karwani bangainya chini omo Maharani Sudakshina ni bo kaisa community hall bo khulogoi rojakha hain bangai belai belai khe
हामबाय जों नेक्स्ट जोंनि सम्पद दङ जों रखा खायनाय जोंनि नेक्स्ट जेनारेशन दंनि बाङैबो जों कमिउनिटि हल जों काजे खालायनाय हायनि बाङै बेलाय बेलायखे हामबाय जतननो जत बर' गामियाव उसनन कायजाखामो अमहगे गामारिया महारानी मारान्दी मयाल जोंनि अरण्य दिनै ओंखायनो स्टन कायलायमानि दिन ओंखे और गामारिया नि पारानि जे चौधरी सावनोबो बेलाय बेलायखे हामबाय माया फावो जोंनो अमहाय जागा काहार मानि बाङै जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल न बुमों न दैसा कुसुक तलाङानि बाङै जोंनो साकथारै जोंनो सुजुग रमानि बाङै हाइन बाङै आं पारानि चौधरी लांथों मयालनि पान्चायत लांथों जतन हामबाय विलेजार अरनि विलेजारावनो बहायनो आंनि खाका हाम माया फावो ते अरनि सम्पद न रखाना बेखन जों तो हासालो जतन तंबाय जोंनि मेम्बार जोंथों मोंथों अरनि सम्पद न रखा खायनाय हिके बरकसि बरकनो खा काहामबाय बरकनो जोंनि सम्पद रंनो बरकनो रखा मा खायनाय हाय आं आंनि जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनि थ्रुतै बरकनो थाने आं कायसा खुनुमंया फावो ते जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनो तेबो कुसु कारलांथों तेबो बसकांजों आगगलायनाय जय बाबा गरिया जतन हामबाय चिनी जमाइता हदानि ब्रांच कायसा शाखा संगठन महारानी सुदक्षिणा बोरै बदल नै तिनि दिन का हांक्लायो साल का हांक्लायो भाग्यवान TTADC ताबो बर्तमान प्रशासन चालक दङ रैबाय 500 जना आसगमानाय जात केपासिटी हल रजगमनि दिन हलं थंकाय लेखा तिनि बनो इनग्रेशन खायफायखा सिनि TTADC नि इंगै CEM बरंगनां पूर्ण चंद्र जमातिया लगेगो फाइसक फायखा बुकुंबारा ट्राइबेल वाइफार बरक दफानो नायख्राय मन्त्री बरंगनां कमल कलय ते जोंनोबो सिनि हदानि बुरैबदल सुदक्षिणा बुरैबदल सं जों अक्रा खरं नैनोबो इनभाइट खायजाखा जोंबो सफायलायखा काहांखे नुफायलाहा बेलाय आनन्द आरो किसिसा इतिहास आगेनि थाइनि थाइथान सासेवानो 179 नाम्बार उ सुदक्षिणा महारानी ब महारानी मा अंग निराव 184 जन नि सालाय दङ ता त्रिपुरा बराव गम तो 84 नि बायरे सि ता प्रदुप क्रित प्रदुपनि बुफासानो ब हंगे तो 85 सि कायलहा जे राजा चाय थांजा बिरि बिक्रम लास्ट जरातैसि 184 आरो ता महारानी सुदक्षिणानि बसाइंके कृष्ण किशोर महाराजा ब 179 नाम्बार अंगुता महारानी कायसिं पूर्णचंद्र सालहा ब आनि बुफायं ब दे बैखे अन्य राजा रंके राजानि बसा उपयुक्त अंगै हाय हाय राजां फिउ गे राजा बसा खरकसा राजा चाय फैमासि ता महारानी सुदक्षिणानि गे खराव नै ताखौ नुनो राजा अंखा बाहायखे अंखा ब उ ईशान चंद्र पुल्ला राजा अंखा अक्राकु बनि बसा उपयुक्त इंया सानिनो ब बा म बुरारालाहा थैयानि अवस्था तो हांखेनो बसाला उपयुक्त अंखे तो प्राय राजा अंगानि 15-16 बोसोर नांगो 17-18 बोसोर नांगो इंगे बनि बसा सरायखौ सानिनो बसो लेलिया हांखेनो बायदय बुफायावनो बीरचंद्रनो राजा मारफिला हाके महारानी जमाइता जों महारानी इंनायनि बसा हांखे ताखौ नै राजा हाके दासिम सामानि ब थिक-थिकनो पूर्णचंद्र साहा इंगे बेलाय काहाम अमनो इतिहास तेबो सिगां ब बाहाके जमाइता जों महारानी मा अंखा उ ताबो जों खयारपुर होनो 14 देवता र बुफानि लगे मताय नायान थांफुरसि ओ राजानि आसुक यागसि याग्रा दंनाय र नौग्रोग लांफो बोरै काहामाखे गबा राजानि आरो खबर सावगिलि हा इंगा राजा खुस खाइला हा बर उ बुरै त बत बुमा बुफानि लगे मताय थाङै नगो फिरक सखयजा राजा दे खुस खाइ माय तंसिबा इंके खुस खाइ ब उ बुरै बर तंग खुस खाइखेबा मा फाइला हा इंके राजा बोहैनासि नाय हितलांगैनो ब महारानी मंगजाला हंता बनि सिगां महारानी तंगु बोसासि मायाफो बोसा मायानिसि बोसा म सलामा यामंग हंकेबा बनि कपाल काहाम हानिनो सलासिमि ताखोक था ईशान चंद्र
वीर चंद्र उपेंद्र चंद्र हंके एकदम सरायफोर थै पाइल हांके ताकू थांबा आसाई हाँ ताकू ने इनके तोरला हांता इनके मो तिनी जमायते हदा बुरै रग न ओ महारानी नि मंगै बमंफाल लाइसिनाय हनैसि महारानी सुदक्षिणा बुरै बदल नि हंता इनके बरंनि मतुंखा ताबो सिसादि बासादि नारगदि स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोलोंदि रोंदि सुबादि हाके बमंफा फालायता जमायतेनि जे ब्रांच जा साखा संगठन दं नायरं न इनके ता बुरै रंनि मतु इनके सिसादि बासादि नारगदि स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोलोंदि रोंदि सुबादि हायनै मतो कारे कारे ता जमायते हदाराव जे साखा संगठन संनो रलाय दं ता गेतै ककबं सालायलिया असुक सागैनो मथाक लायसिनाय